Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yung kaya malilikodan walay na pada isa yung kaya mga andang mga walay si kumyunad na masa ay manalag na sumya magintaw siya na miya wafatan lid ni man tampo siya bubuling siya ni siya kung mga alawalay guni. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa may tiruyan na tigin idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalath. Hindi ka patayo buta no Adam paman hindi ka patayo taw na maputol so amalian inunta so isa si ikutalo. Yang alu Rasulullah yung utatalo pag iniro na tigin na sadaqatun jariyah. So sadaka di kang gunaan. May tataros adirun di kang gunai. Wa ilmun yuntafa'u bihi. Dinaso ilmu di kang gunaan. Pamana ilmu mini pangandong asi ko sa lakaw ka na taman sa di kang gunaan ko oriano kaya patenga. Aw waladun salihun yad'u lahu udi na wata mapia wata mag-Islam adin yan di may pamangni sarila so loksiya na gunyan di may pamangni sa lemo si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang na napiyangaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panguyatanan sir kita no paganero nagyang uto atigin sadaqatun jariyah na ini panguyatar kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka panamarita no sa maadin kita no agyang kutwa kapamagay tano sa sadaqah jariyah pangulalan siko tamok ay mana na pada ini panguyat agama siko sir kita no mga muslim na suka susuka tatano siko tamok sa ayan niya tanuron na yung kutwa mapakamuyan tano so sadaqah jariyah agugyang kutwa mitindig tano so mga gelbak aya kapakamuyan yan ang gulang tamok lagi do zaka udah tamok ka na di ka pakatunay sa zaka. So kapag hajj udah tamok ka na di ka misampay sa Baitullahil Haram. So mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adengkiran at tama ni manto na di kang gunaan so mga sadaqah jariyah mga wakfiran mini bagiran si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laydo Uthman tama ni manto na so mga so sabaid ko mga awqaf yan mga minibigay niya na tamo ka ini wakaf yan si ko mga muslim na di kang gunaan o mga muslim. Gina ni isa ipakalindu umura nga na piyangaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamana piyapan matay ka na lagi di ka ubibig ka papakakuha ka sa balas kisuratan na balas kaparuling sabab sa giyang na natalo piyangaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua tigu Rasul nagyang utwa ilmun yuntafa'u bihi so ilmu di kang gunaan na isa man buwa panguyat san na suka pagana dasi ko ilmu kaati ano man ikapabgi nga sa ilmu di kang gunaan na may ka di ka maganad sa ilmu na so ilmu na suka pagana doon na padsa kipuro upa adara dato manusia so Allah subhanahu wa ta'ala imitiron sa Quran ipuru wallah so siran uto amya marataya naguso siran uto miya maganad sa ilmu bigyan wallah sa ilmu sa derajat mga dagla pangkatan. Apya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askan yan pinaka malay sabut kenal si wallah na ini pamangdurun wallah agyong uto atig wallah wa qur rabbi zidni ilma tiruang ka hay Muhammad kadnang ko na manuman niya ko nga sa ilmu pag manuman niya ko nga sa ilmu amana niyan na
apiak ipangniu Allah siku rasulian kapag kaningan-ninganan yan siku kapakalalayan ni ilmu. Nah gina na ilmu na isana na kakipuro deradetanu siku Allah subhanahu wa ta'ala na ini panguyat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapagana daw. Ikatlo nagimuta waladun salihun yad'u lahu. Wata mapiawata mi pemangninya soloksian. Nah emang buat madadalam sana panguyat sir kita no. Nah so paganero na so kapangarumah. Kanu maniga pakailinga sa wata ka amay ka diga mga rumah. Udi na subay na maniga pakailinga sa wata iyan pembitan iyan amay ka diskanian makipangarumah. Nah so ikadua na so kambita si kung mga wata apian ni kadal kay wata amay ka dingan biyet si ko agama dinga kiran Indo so la ilaha illallah na diran maswaso kipu pantagniran ka ko orieno kapatenga di kali patangairan si ko orieno kapatenga di kiran ipamang ni si ko Allah amay ka dinga kiran ipamangdo dinga kiran imbiyet amay ka mataya ko na pamang ni tatarus ni udina adni orang di pamang ni si ko Allah sarila gulimu nagu ipuro Allah saudara datang si salungan na mauri. Nagina na telo o pangdagdatan no naginan kapakalelet o mga umurtan no apiapan limitado sa umurtan no saging kaya dunia mana aso ditano di mangguna si ko umur agito suka sa belas na mita tarus din gulalan saging kanan na telo apiang aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.